Pozdrav svima ljudi, ja sam Creation Games DB. Da ću vam pokazati kako da skinete sa Google slikom i stavite za pozadinu, znači ovdje, kako ja imam. Ok, prvo morate šta da uradite, idete na svoj Google pretraživač. Ok, ja sam već nešto skidao, Minecraft, znači ovu sliku. Ali ovaj put ćemo nešto drugo. Skrećem neko od Call of Duty. Call of Duty. Duty Gods. To. Ok, idemo, uzet ćemo koju neku dobru, sine, to mi treba neka dobra ekstra. Idemo koju bi mogli. Pseto, dobro, pseto. Džukela. Joj, Vincek. Kako bi Vincek rekao, džukela. Už malo zjebal, ne? Ok, ljudi, malo se šalim, ali ja mislim da će ovo biti dobra. I prvo, idete ovdje znači, i idete spremi sliku kao. Stisnite ovdje i to vam se odmah pokaže gdje hoćete da spremite sliku. Ja ću po download i idemo pod Minecraft. Dobro, vi imate već možda neku mapu gdje to skirate. Ja ću ovdje i save vam tu. Ok, to mi se već preuzelo. I zatim idemo simo, idete na tamo gdje ste već spremili. A već znam, znači download i to. I ovu sliku samo stavite tu na pozadinu. I sada, ljudi, kliknete desni klik i idete ovo treće vam je po redu. Znači sada i desktop background, inače ne ide mi vaš engleski. Ali ok, to stisnite i to je bilo to, ljudi. Evo ga. Evo sve ekstra. Pa šta još reći? Naravno, lajkajte, šarajte i komentirajte i subscribeajte se na YouTube kanal, meni to puno znači. I do sljedećeg tutorialu, pozdrav ljudi!